بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بناتي طلاب الصف الثالث الثانوي ثالثة ثانوي، كتاب وملخص ميرسي فرنساوي، حل ميل وموضوعات، كتاب مراجعة الصفين الأول والثاني الثانوي، مراجعة أول السنة 2025، تانية ثانوي الوحدة الرابعة صفحة 151، محلولة دي. Salut, j'ai une chambre privée. عندي حجرة خاصة. Et toi وأنت؟ Comment est ta chambre؟ كيف تكون حجرتك؟ Quel meuble il y a dans ta chambre؟ أي الأساس يكون في حجرتك؟ A plus. إلى اللقاء. يبقى أنا salut, ma chambre est rangée مرتبة et grande. Ma chambre est rangée مرتبة et grande وكبيرة. Il y a un lit سرير, un bureau مكتب et une armoire دولاب. A plus. Ma chambre est rangée et grande. Il y a un lit سرير, un bureau مكتب et une armoire دولاب. A plus. إلى اللقاء. كمل الإيميل التاني بيقول salut, je déménage dans une nouvelle maison. أنا déménage بعزل إلى بيت جديد. Et toi, où se trouve ta maison؟ أين بيتك؟ Combien de pièces il y a dans la maison؟ كم عدد الغرف أو البيس أجزاء البيت؟ الأجزاء غير الغرف، الأجزاء اللي هو الغرف زائد الحمامات والصالون والصالة وهكذا. A plus. Salut, ma maison est grande et moderne. يبقى où se trouve ta maison؟ يبقى تاني où se trouve ta maison؟ معلش في تعديل بسيط. ma maison est au centre ville، وسط المدينة. ma maison est au quartier السلام، حي السلام. ma maison est à 3 rue de la gare. يبقى هنا où se trouve المفروض أقول مكان. طب هو هنا بيقول لك ما ميزون اي جراند اي مودرن، انا ممكن اقول كومو اي تا ميزون، كيف يكون منزلك؟ يبقى كومو اي تا ميزون، ما ميزون اي جراند اي مودرن. يا اما اقلب بقى قلنا كومو يبقى دي اجابتها، لو هي او يبقى دي اجابتها. كومبيان دو بياس؟ اليا 8 بياس، المفروض وي، لان اللي اجيب تي جه بعدها حرف ساكن يبقى وي. اليا وي بياس دول ما ميزون، 8 اجزاء في البيت بتاعنا. ا بلس. تمام. يبقى où se trouve ta maison؟ ma maison est au centre-ville، ma maison est au quartier Salam، ma maison est au roi rue de la gare. لو هنا قلت comment est ta maison؟ ma maison est grande et moderne. Combien de pièces il y a dans ta maison؟ il y a 8 pièces dans ma maison. الموضوع décrivez votre maison et votre chambre. اوصف منزلك وحجرتك. décrivez votre maison et votre chambre. Ma maison est grande. Ma maison est grande. Il se trouve près de la gare. Il se trouve près de la gare. يقع قريب من المحطة. Dans ma maison في منزلي il y a 8 pièces، 8 أجزاء. Il y a 4 chambres à coucher، 4 حجرات نوم. La cuisine est en face du salon. الكوزين أمام الصالون. Le balcon donne sur le jardin أو donne sur un jardin. البلكونة تقع على حديقة. Il y a 2 salles de bain، يوجد حمامين. La salle à manger est grande. La salle à manger est grande. وصلة الطعام كبيرة. Ma chambre est grande et rangée. حجرتي كبيرة ومرتبة. Dans ma chambre في حجرتي il y a un lit، يوجد سرير، un bureau مكتب et une armoire دولاب. يبقى ma maison est grande. Il se trouve près de la gare. Dans ma maison في منزلي il y a 8 pièces، 8 أجزاء. Il y a 4 chambres à coucher، 4 حجرات للنوم. La cuisine est en face du salon. المطبخ أمام الصالون. Le balcon، البلكونة donne sur un jardin، تقع على الحديقة. Il y a 2 salles de bain، 2 حمام. La salle à manger est grande، اللي هو صالة الطعام أو غرفة الطعام يعني كبيرة. Ma chambre est grande et rangée، كبيرة ومرتبة، حجرة كبيرة ومرتبة. Dans ma chambre il y a un lit سرير، un bureau مكتب et une armoire. Ma maison est grande et il se trouve près de la gare. Dans ma maison il y a 8 pièces, il y a 4 chambres à coucher. La cuisine est en face du salon. Le balcon donne sur un jardin. Il y a 2 salles de bain. La salle à manger est grande. Ma chambre est grande et rangée. Dans ma chambre, il y a un lit, un bureau et une armoire. Parlez des tâches que vous faites ou ne faites pas à la maison. تكلم عن الأعمال المنزلية اللي بتعملها واللي ما بتعملهاش في البيت.
Il va parler des tâches que vous faites ou ne faites pas à la maison. اتكلم عن أعمال منزلية بتعملها وما بتعملهاش في البيت. J'aide mes parents أساعد والدي à la maison. J'aide mes parents أساعد والدي à la maison. Le matin في الصباح je range ma chambre برتب حجرتي. Je fais mon lit برتب السرير. Je passe l'aspirateur بكنس بالمكنسة الكهربية. Après le repas بعد الوجبة je fais la vaisselle أغسل الصحون. Je n'aime pas mettre la table لا أحب أن أوضب الترابيزة يعني يجهز المائدة. Je n'aime pas repasser les vêtements ما بحبش أكوي الملابس. تاني j'aide mes parents à la maison أساعد والدي في المنزل. Le matin je range ma chambre برتب حجرتي. J'ai fait mon lit برتب السرير. Je passe l'aspirateur أكنس بالمكنسة الكهربية. Après le repas بعد الوجبة je fais la vaisselle أغسل الصحون. Je n'aime pas mettre la table لا أحب أجهز السفرة. Je n'aime pas repasser les vêtements ما بحبش أكوي الهدوم. J'aide mes parents à la maison. Le matin je range ma chambre. Je fais mon lit, je passe l'aspirateur après le repas, je fais la vaisselle, je n'aime pas mettre la table, je n'aime pas repasser les vêtements.